Dashain is a major Hindu festival celebrated worldwide by Nepali community. For 9 days, people worship goddess Durga with joy and devotion. But for 58-year-old Bhim Bahadur Vishwakarma from Bharatpur Metropolitan City 4 in Chitwan, Dashain brought death. जातकै कारणले साला कामी दमी यसको के नै छ र को नै हुन्छ र भनेर पिड्या हो नि त हैन अझ त्यो बेला त अलि म काँचै थियो यो हरेक कुराहरुमा चाहिँ अलि काँचै थियो तर अहिले चाहिँ मलाई कस्तो छ भने हो अब मैले त्यो कुरा चाहिँ किन 100% भयो भने यो जातको कारणले चाहिँ हो किनभने मेरो बाआमाहरु पनि पहिला कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो मन्दिरमा चाहिँ दशैं बेला चाहिँ जमरा लाँदाखेरि चाहिँ पण्डितहरुले चाहिँ त्यहाँ भएको पैसा मात्र चाहिँ गोजिङ राखेर सब बाहिर राख्दिनु हुन्थ्यो कि मन्दिरमा जाँदाखेरि बुवाले भन्नुभएछ तपाईहरुले नि पूजा गर्नुभयो पूजा गर्न हुने हामीले नहुने भन्ने शब्दमा सीतारामले घर पिट्यो अनि दिलीपले घुचार्दाखेरि टाउको फुट्यो त्यो चुरा जस्तो हुन्न बाटामा पहेँलो त्यसमा परेर अनि The temple courtyard where Bhim Bahadur was killed was built with the hard work of his wife Bindu. She had labored there faithfully during its construction. After her husband was murdered in the very place she helped create, Bindu lost not only her partner but also her faith in the religion she once held dear. माथि मन्दिरमा प्लास्टर गर्ने मन्दिरहरु मिलाउने सबै गर्ने हामीले हो अहिले त हामी परमेश्वर मान्छौं पिता परमेश्वर मानिन्छ ढुङ्गा पूजेर के नै रहेछ र ढुङ्गा पूजेर त केही पनि रहन्छ अब देवी हुनु दुर्गा हुनुहुन्थ्यो नि त त्यहाँ दुर्गा चोकमा दुर्गा हुनुहुन्थ्यो त्यही कहाँमा मार्दाखेरि दुर्गाले हेर्नु भएन जोगाउन सक्नु भएन कुकुर अहिले बाटोमा छ्यास्स करायो भने हामी सबैले हेरिन्छ नि त्यो मान्छे कराउँदाखेरि तिनीहरुले हेरेनन् त्यहाँ मान्छे मार्दा पिड्दा हामीले कसैले हेरेनौं हामीले कसैले देखेनौं भने On the same day of the killing, Bhim Bahadur's son Kisan filed a police complaint at the Chitwan District Police Office. The accused were arrested soon after. But the Chitwan District Court ruled the incident was a matter of fate and freed one of them. Another got just 6 months in prison. Out of fear and intimidation, Bhim Bahadur's family lacked the courage to appeal for justice. पार्टीगत मान्छेहरु धेरै थिए हैन उहाँहरुले नि केस खुकुलो बनाउन लागि अब जान पर्दैन होला अब यस्तो गर्नु पर्दैन होला भन्नु भएको थियो त्यस्तै कारणले नि अब छुटे के गरे कस्तो गरे कानुनी हिसाबमा कुनै साथ सपोर्ट चाहिँ पाइएन Sirha district lies about 300 kilometers east of Chitwan, near the Nepal-India border. Deepak Malik belongs to the Dome community, one of the most marginalized groups within the Madheshi community. His family has been living in Ward number 5 of Aurhi rural municipality for 5 generations. In 2021, under the government's Janata Awas program, the Malik family got a 2-room brick house. But on February 22, 2025, local authorities demolished it. The reason was his caste. वो ये जग लगाएको त हमर घर तोड देलके बाबा कहलके बोलु माछा खान्छ माछु खान्छ यो डोम जाति अशुद्ध हुन्छ मतलब जखन तोरलके तखन हम डिप्टी में रहिए घर में नहीं रहिए गेलिए त देखलिए तोरने देखलिए त वो हम साइड से एकटा दुटा फोटो घिच के रखलिए मोबाइल में से तोड़ देलके आ ओकरो कहलिए केला तोड़ी छी त ना हमरा आदेश आले त हम तोड़ पड़ते हमरा एहि लक बेसी मजबूरी भ के बेसी दुखी भ के हम गेलिए सर The rural municipality wanted to organize a Mahayagya right on the land where the Malik family had been living. To make that possible, not only was their house demolished, but the very soil beneath it was scraped away and thrown aside, as it was deemed impure. Meanwhile, the local government demolished their home.
Deepak's son had been married just 5 days earlier. 29 गते माघ में हम अपना बेटा के ब्याह कर लिए। ब्याह करला के बाद में पहले कहल के तोरा घर तोड़ पड़ता। हम कहले तोड़ भत हमरा पहले बना देबो तब न जेबे हम। ठीक कहल के हम बना देबो। जैसे ब्याह के बाराती घूम के लिए 1-2 गते 5 गते 4 गते कि 5 गते नहीं थे वो ये घर हमारे तोड़ दिल के। नया नया कन्या बोरिया रहे त सोच लिया अब हम तो कतौ सुत रहबे लेकिन एकरा और के कतौ सुतेबे। तो बाद में लाइव के कन्या के पठा दिलिए। छुआछूत के कारण से एगो बाबा एले जग लगबैले उ बाबा कहल के छुआछूत घर उजाड़ दिल के तो अथी गंगा जलिया लाइव के छीटे दिल के सर बेसी छुआछूत के कारण से सर हमरा वजह से हटा दिल के। कतिसम्म भने डोम परिवार बसेको अछुत बसेको भनेर घरले चर्चेको जग्गा थियो माटो समेत ताछेर यहाँबाट फालिएको थियो। चैत्र 6 गते मैले लेखेर अबेर राति पठाएको थिएँ। त्यो घटना चैत्र 7 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा फ्रन्ट पेजमा आएको थियो र त्यसपछि यो घटनाले एउटा राष्ट्रिय रूप लियो। To justify the demolition, the local government has been rapidly converting the area into a vegetable market. Amid widespread protests, the provincial government promised to build a new permanent home for Deepak. प्रदेश सरकार देने चले सर अगरा सबके फिरता कह दिलक कि कथी कह दिला नहीं कह दिला भगवान जाने। कहली वो घर देते तो इन्हर से कहीं परिवार छे कहीं बेसी वो घर बना लेती सर सो वो घर या नहीं बने ही नहीं कुछ सर। After the incident, the Malik family has been facing pressure in various forms. The main perpetrators of the attack continue to move freely within the village. Gradually, acts of economic and social exclusion have begun against the family. घर और में के समस्या चली तो नहीं गेलिए तो हमारे करा के रख लेल के तो हमू जा लगली काम कर लिए 10-12 दिन काम और कथी के 1,70,000 रुपया है में जोड़ हाजिरी में लिखल पूरा जोड़ का आते रुपया नहीं दे। Because of caste-based discrimination and untouchability in Hinduism, certain Dalit communities have opted to convert their religious beliefs. One example is Sita Pariyar, who lives by the Pariyu Khola in Ward number 7 of Madi Municipality, Chitwan. काटेर कता सबैको बराबरी अब त्यस्तै भन्नेहरू आउँछन्। अब के गर्ने तिनीसँग लड्न जान सकिएन। अब कानुनले त नदिने भनेको छ त नि अब दलित भनेर हेपाइ चाल गर्न पाइन्न भने। In 2015, Bhim Bahadur Sarki, also known as Ven Milind, who was the chief abbot at the state-run Buddhist monastery in Lumbini, the birthplace of Buddha, was expelled when it was revealed that he belonged to the Dalit community. त्यस्तो किसिमको विभेद चाहिँ सुन्नमा पनि आउँछ हैन हामीले देखिरहेका पनि हुन्छौं तर कतिपय कुराहरू हामी बुझाउन कोसिस गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरु अब यहाँ हामी त्यस्तो विभेद गर्दैनौं हैन बुद्धले पनि त्यस्तो किसिमको विभेद भन्नुभएको छैन उपदेश दिनुभएको छैन। अब हामी त्यही सिद्धान्तमा लागिरहेछौं। हाम्रो जुन समाज छ यो रूढिवादी एउटा परम्परामा चलिरहेको समाज भएको कारणले तुरुन्तै चाहिँ तोडिन अलिकति समय लागेको पनि हुन सक्छ। एउटा दोस्रो शिक्षा र चेतनाको कुरा पनि हो। Dalit Civil Society has recorded 308 cases of human rights violations against Dalits nationwide between 2021 and 2024. Of these, 9% involved religious discrimination and 6% were caste-based murderers. The National Dalit Commission received 202 complaints of caste-based discrimination during the same period. However, out of the 58 complaints in 2023-2024, only 4 were about discrimination at religious sites. नेपाली समाज एकदमै जकडिएको छ, पुरातन छ र यो पुरातन समाजले यो नयाँ परिस्थितिमा हामी बदलिनुपर्छ, हाम्रा परम्परा मूल्य मान्यताहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैन। एकदमै जड प्रकारको छ र त्यसैको कारणले हजारौंको संख्यामा विभेद भएको छ तर त्यो एउटा दुईवटा मात्रै आयोगमा आउँछ। The National Human Rights Commission has done little to protect the rights of ethno-religious minorities.
Between 2020 and 2021, the Commission made 1,195 recommendations to the government. But none of these were about the freedom of religion or belief. अब धार्मिक अल्पसंख्यककै चाहिँ उजुरी चाहिँ जातीय विभेदको हिसाबले आएको छ, तर धार्मिक अल्पसंख्यककै हिसाबले उजुरी नगएको हुनाले पनि त्यो सिफारिसहरूमा चाहिँ नपरेको हुन सक्छ। According to the Supreme Court, from 2014 to 2019, the number of cases reaching the courts for the alleged crime of religious conversion increased by as much as 120% annually. Similarly, in 2011, the Supreme Court ordered the government to provide a designated burial site for religious minorities. However, the court order has still not been implemented. संविधानको मौलिक हकमा जसरी व्यवस्था गरियो कार्यान्वयन गर्नलाई के भनियो भन्दाखेरि कानुन बनाउनु पर्ने छ भनियो। त्यो मौलिक हक आफैमा कानुन हो, मौलिक हकको लागि अर्को कानुन आवश्यक पर्दैन। त्यो कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरै राख्नु चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको सबैभन्दा कमजोरी पक्ष हो। Dalit communities in South Asia, especially in India and Nepal, have endured a caste-based system of discrimination and untouchability for over 3,500 years. In Nepal, as Prithvi Narayan Shah worked to expand the kingdom, Hinduism and the caste system became firmly rooted in the country's constitution and legal system. पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जुन अब हामीले सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक एकीकरण भनेर भन्छौँ, तर यो भौगोलिक एकीकरणलाई एकीकृत गर्नको लागि चाहिँ उनको एउटा मात्रै ठुलो सूत्र चाहिँ अरूमध्येको चाहिँ यो हिन्दू अधिराज्य खडा गर्ने पनि थियो हैन। त्यो भनेको चाहिँ सांस्कृतिक र धार्मिक एकीकरणको कुरामा उनले बढी जोड दिएका थिए। The Muluki Ain of 1854, introduced under Prime Minister Jang Bahadur's rule, reinforced the political, economic, and social dominance of high caste Hindu communities. This law also placed Christians and Muslims within the Hindu caste hierarchy. It classified all Nepali people as well as non-Nepalis living in the country by caste, making caste-based punishments and regulations strictly enforceable. Around 1936, Bhagat Sarvajit Vishwakarma from Baglung began organized resistance against the Hindu caste system. The main goal of this first organized Dalit movement in Nepal was religious equality. दलित आन्दोलनको पाटोलाई हेर्दाखेरि भनौँ न सर्वजित विश्वकर्माले 1997 देखि भनौँ न 1997 देखि नेपालभित्र बागलुङमै गएर हैन सर्वजित विश्वकर्मा भगत भनेर आफूलाई हैन आचार्यको रूपमा जब पढेर आइसकेपछि उनले जुन ढङ्गले चाहिँ अभियान चलाए त्यो बेलाको तात्कालीन परिवेशलाई बुझ्दाखेरि त्यसलाई अवैज्ञानिक भन्न सकिँदैन। In 1950 AD, Nepal shifted to a democratic political system. This change gave Dalits a chance to raise their voices for justice and equality. However, until 1953 AD, Dalits were still not allowed to enter many Hindu religious sites, including Pashupatinath. After a series of struggles in January 1954, Dalits were finally permitted to enter the Pashupatinath temple. पशुपतिमा पस्न दिँदैनथे अनि म र काकाको छोरा त्यो शिवशरण दाई भन्नेले लिएर जानुभयो नानी हिँड पशुपतिको दर्शन गर्न जाउँ भन्नुभयो लिएर जानुभयो पूजा सुजा गरेको सबै हेऱ्यौँ 1-2 घण्टा बसेर अनि प्रसाद ससाद दियो अनि खायौँ अनि उताबाट फर्केर आउँदाखेरि बाटोमा चाहिँ जुलुस आइरहेको थियो अनि तिमीहरू कहाँ गएर आएको भन्यो हामी त पशुपति गएर आएको टिका नि ला चन्दन पनि लगाएको थियो टिका नि लाएर तिमीहरूलाई समातेन भने हामीलाई किन समात्ने भने मैले अनि ल यहाँ आएर बस भने अनि लाइनमा बसेर अनि त्यही इन्क्लाब जिन्दाबाद के भनेर विश्वज्योति हल्ने र त्यहाँबाट हिँडेर गएपछि अनि त्यहाँ जाएर गेटमा पुग्ने बित्तिकै
भित्र जानै दिएन पुलिसले। गेटनिर यस्तो बारदली जस्तो थियो, त्यहीँ लगेर राखेर ताल्चा मारे। 5 बजीतिर चाहिँ एउटा ट्रक ल्याएर अनि सबैलाई राखेर यहाँ हनुमान ढोका छ नि त्यहाँ लगेर राखे। Even though Dalits gained entry to the Pashupatinath temple through the strength of the movement at the time, access to the temple remained difficult for a long period. During the Fourth World Buddhist Fellowship, which began in the last week of October 1956, Indian Dalit leader and scholar Dr. Bhim Rao Ambedkar, who had come to Nepal for the event, was denied entry to the Pashupatinath temple. On the 17th August 1963, during King Mahendra's partyless panchayat regime, a new Muluki Ain was enacted. This law abolished the caste-based punishments established under the Muluki Ain of 1854. It brought a glimmer of hope to the Dalit community that they could live as equals. However, even after the implementation of the new Muluki Ain, incidents of religious and caste-based discrimination against Dalits continued across the country. यो मुलुकी ऐनले चाहिँ वास्तवमा बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले जुन जातीय रिस्कमा भएका दण्ड जरिवाना खारिज हुनु चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। तर परम्परादेखि चलिआएको भनेपछि त्यसलाई बचाइराख्ने नै रीतिनीति रहेछ र बाहिर देखावटीको रूपमा मात्रै अगाडि ल्याइएको त्यस्तो परिप्रेक्ष्य पनि थियो वास्तवमा त्यो। त्यसकारण त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि अब युएनमा पनि सदस्य भइसकेको नाताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देखाउनको लागि भए पनि हटाउनुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ त्यो ल्याएको जस्तो हामीलाई महसुस भएको। In 1989, with the end of the panchayat system, multi-party democracy was restored. However, even after the political change, the Dalit community continued their struggles and resistance for religious equality, particularly in gaining access to temples. Among these movements, the Koti home struggle in Madi, Chitwan in 1993, the Gorakhgali temple entry struggle in the same year, the Venkateshwar temple entry movement in Chitwan in 2004, and various phases of the Shaileshwar temple entry struggles in Doti from 2000 to 2005 stand out as significant. हिन्दू धर्म मान्ने दलित होस् अथवा बुद्धिस्ट धर्म मान्ने दलित वा क्रिस्चियन धर्म मान्ने दलितहरू छन्, तर उहाँहरूले विभिन्न किसिमका विभेदहरू त्यसमा पनि फरक फरक किसिमले चाहिँ भोगिरहेका छन्। त्यसमा पनि दलित महिलाका सवालमा अथवा दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि अति पिछाडी परेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले कहिले पनि आफ्नो पहिचान सहित धार्मिक हिसाबले स्वतन्त्र भएको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्दैन। After the 2005-2006 People's Movement, the interim constitution of 2006 declared Nepal constitutionally as a secular democratic republic, moving away from its status as a Hindu kingdom. Later, through the Constituent Assembly, the 2015 Constitution institutionalized secularism. Article 26 of the Constitution established the right to religious freedom as a fundamental right. However, despite these constitutional and legal frameworks, the implementation of these rights in practice remains limited. राज्य मूलतः हिन्दू धर्मसापेक्ष मुलुकको रूपमा देखिरहेको छ र यहाँका दलित लगायतका अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले राज्यप्रतिको अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले तीनवटा उपाय देखेको छु। एउटा उपाय सबै धार्मिक समुदायहरू अट्न सक्ने गरी राज्य संरचना अथवा धार्मिक आयोग निर्माण गर्ने, त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनी संरचना निर्माण गर्ने, त्यो गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी संविधानमा उल्लेख भएको धर्मनिरपेक्षताको संकीर्ण परिभाषा छ, त्यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी अर्को मुलुकी अपराध संहिताको धारा 155, 156 र 158 मा भएका व्यवस्थाले स्वतः स्फूर्त रूपमा गरिने धर्म परिवर्तन अथवा आस्थाको परिवर्तन र कुनै पनि धर्म वा आस्था नमान्न पाउने अधिकारलाई समेत
अपराधीकरण गरेको छ। यो कानुनी व्यवस्था मूलत धार्मिक स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरीत छ। यी कानुनी प्रावधानहरूको संशोधन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि दलित लगायत अन्य धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। The incidents of Bhim Bahadur Vishwakarma, Sita Pariyar, and Deepak Malik are not just stories of individual suffering. They reflect the structural injustices faced by the entire Dalit community and ethno-religious minorities in Nepal. These hardships remind us that discrimination in the name of caste, religion, and belief remains a deep wound in our society. It is therefore not enough to show mere sympathy. Structural transformation is urgently needed. The state must put the principle of secularism into practice, ensuring equal respect and rights for all religions, beliefs, and communities.